Subdivision angkang Tawar Kasalam Japan long ekisom. Arnamapan Kero Karchuang Bong Daljuri along Puta Karbi Baptist Association ningkan istegamay pikipajutpon. Ronghao Rongbong Arnam Haropen Deng Pi Hormai Kicho Japan Kachisi. News time along pen kato kawe phantak kardom pajiriklo nanar juponik tha biotang ton pen National Highway 39 towar pen High Mountain Junior College India towar pen Naukhat Tenga Hola towar Kasalam Japan thang pli arni Bogojan constituency MLA la pen Arya Sanghotum long esampon Bogojan subdivision R loka chelenga towar Barla Arvinang Sunsia Prang Kasalam Japan thang pli arni along esom si kachelat atowar kapame Japan sai chiparideng National Highway 39 towar pen High Mountain Junior College la pen India towar pen Naukhat Tenga Gola towar Kibui Kasalam Japan Bogojan MLA Numol Momin Ie Mathurjo Thekel Phukon MSc Mukut Mahantala pen Borpathar PW Dasai kam engineer tumsi long esompon lo West Karbi Anglong Daljuri Baptist Amondulia Rongalong thang hini arni pen kepadu sirkep kebra sirkep angdeng ningkan esek Puta Karbi Baptist Association amai pi thang pli arni monsam angbong pajut Jaimek ateng pen kepadu si arni ta arnamaphan kero amai paduthu angdum kiti amai pialong Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be Iam Rup Singh Teron MSc Richard Tokbi IAS Barim Jai Kathar pen Tribal and Cultural Research Society Purani terang pi pen chenglong penaan ki theki dingatum chetongdun Atoknya atoko Daljuri rongkhang bongga atok lapen kacing tur bangga anjing turu elang. Posisi tame ahin pen kewang, munduli pen kewang. According jir anbum tame dak kicu kijun kadure lapuson aweda jibon pusinili ning thelo tema anama kampot bang anam sisok nang thikdun thaiji. Nasi iritumke anam han ciki pame nangi. Anamalam kroy nangi lalu pulute non militum tame Karbi Anglong lalu ilitum sorkar under the leadership of Tuliram Ronghang Chief Executive Member ini tim Karbi Anglong laso tim Karbi Anglong pen Karbi Anglong lalu kiduk kila karar than ke paprang ponji kacing thur ponji oreng abar sai pendang lok kijunalang pendang lok towar pendang lok Kacing thur asai amu doa na bang ke klaim ke damji fansi ni ditum cisik pon lo nan malam sopor pandi hina parman biota mung tuponik sinang Nilihin pen kato koi mate isi Mirta ke medo la person henlo El Fresco The Talent Show Season 2 non project kam klang dapu asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang urute bang ikha rapet nang cepati dun For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. Ajikali jikono party mane Kanj juice. By the way, to komola to khaisili na anar okhor tu. Paharia komola aru anar okhor pra toyar kora Kanj juice সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। Kanj juice খাওক জীবনৰ মজা লওক। Kanj juice. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, D4 782460, affiliated to CBSE, New Delhi.
Admission open Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like boys and girls hostel, audio visual teaching aid with projector, smart class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dinamo pivotat bir talong bang thulo Karbiricho Ramsing Rong Hang Pen Rong Hang Rong Bong along Thang Thang Po Arni Biria Ramadowan along Kowe Baida Pensi Dengpi Hormai Kechupang Chengpo Socheng Plang Rapen Arona Jutang Kason Siang Thun Pini Arni Anta West Karbiang Long Rong Rak Rong Hang Rong Bong Arnam Pharo Pen Socheng Amreng constituency Hoi Khatvi Pwadi Malong Dengpi Atawar Kipanasai Plut Plelang Kachanala Pherang Kyaphan Karbiricho Kithana Tengke Thang Thang Po Arni Damner Kebrach Dimapur Pen Rong Hang Artu along Kedo Biria Ramadowan along Karbiricho Pen Kowe Baida PG Kowe Baida Pidada P Khandulia Nat Kedam Atawar Umbaso Arong Arai Khatvi Pwadim Ajo Sangdampo Rong Rak Artu Plia Pin Popen Anparta Soprit Omchera along Riararanta Halaswadi Malong Hormai Horthai Kapangri Dun Japan Palepo Ajo Hadak Sangdamsi Adabapor Thongdok Bela Pen Arya Sanghopan Hako Arona Teng Kowe Baida Pen Surihina Krenar Keba Parman Dengpia Tawar Kipanamo Pajut Ponpo Di Mahasa Arong Supi Haflong Ame Karmate Minister Barim GC Langtha Sapan Thang Thang Pli Arni Arong Thondong Tanglo Alangi Arjur Ding Kloi Pen Kisuki Pangji Pensi Thang Thang Hini Arni Sekachilang Bomhut Guwahati Private Hospital along Amek Chilo Minister Barim Arong Achivoy Hut Arta Ner Kep Kebra Truck Ang Dolo Paro Krister Kebra Pokebra Hini Ningka Ningko Arta G Langtha Sa Congress Song Along Amen Chuthabdun Lo Alangi Ratcharia Song Do Thipen Halas Sahut NC Hills District Council Election Long Chipati Dunsi CM Chipamanda Pen Haflong LA Constituency Pen Election Chipahaisi Assam Sarkar Long Hills Area Development Minister Anta Chipamanlo Alang liarong kachivoy potak Assam Arat aning chipaoy di mahasawang kang sorkari asai kam kacharla hem hai hu kang kirpensi Minister Barim Langtha Sapan Aman Pidam Birta Bangela Pasikang Ton Poniklo Lain Bangchakal News Channel Domi Thakmi Kurwang Thu